Katawa usdia kelalong keladu hak jingilek kai first Warjantia Junior Championship under 16 bala penyai dak Warjantia Student Union WJSU hamadan yelek kai kat pam tebu amnaram subdivision. Kani kalawan long hadin bakatwa usdia kala job da arkul ya ka Rising Star Mosakia FC hak jingilek kai final kabala long hak Henry Utrik Leber. Yaki kul jong katwa usdia lathab da unambor laman haka minute arpulai ba Jerry Messi podweng haka minute laipau. Kala adu jong ka lumpung kala yok khori ka khusnam da kasong pisa ka bahan ripo jar tingka bar ka kenhun ka bawan baar kala yok ya kasong pisa ka basap ho jar tingka ringkat ke trophy. Haka ni kasingi la samru ya ka khusnam best player Shah unambor laman kanam best goalkeeper Salanki Nyalang but top scorer la yok da Jerry Messi podweng barok kidena tua usdia bat ka khusnam kalong mar arjar tingka. Kat baya kanam best discipline team la yok da ka Am Sarim SC bat kala yok ru ya kasong pisa ka balai jar tingka. Yaki khusnam la sam da Ukongsan District Sports Officer DSO West Giant Hills District Makrobok Pasa haka jingdon lang uba bankit pakinteng CEO Langsning FC Shillong kinong lambat khot nong kit kam ka WJSU na lor kiway. Sikit ka kata kesan wah hakini Islam ada dat begini Islam dia lain luti suruh ngau ki dia tem dia tengko wei wa dia wangi tengah dia temi wei wa tip wa ka da bun ki kam ki wa bha da lain luti ka untuk dia kam sports unreng hakini ki kam kamu ki scholarship agi education bagi ki kam na ko jingro ni ke WJSU wadaman ko wini ki sen ko wa laibek wei ko wini sen ko pinku ya ki kon kro yang ko wa te kya hi wara abu hau pa ya ki kam sports ka to ko wini ni ki sen ko wa lompat dua ke football dan hi last time wan kita na kwa lu peman ya ka West India Warjantia athletic meet hewa da oi ki to yo thola do wirap ipi tadi yo sikit kata galar wirap iki wa hakini ki si udawan do peman ki ga kata program kam nambakla po thambuli do peman ki ga te kitbok ki wiang ipi wa ewa kamodote wa ke football ke daman ke common platform ke wa debun ki wirap ki wa dia angin bodli gi banta tang bagi gi disiplin dang duna gi tapi daman bi kita gi mang ya luti apa ni ga wajong tia hewa te palai bi hadu ke atlet teknik le dengan skema ya apa ga program yang pi man ga project man ga yo mentoy lagi kon kro khulot yang ga ga thang wajong tia ikuble le yo su de emlang yang galang sning de ini dengan skema de jing em yang on ni sini ki kam gi kena kam gi under 16 ngaya dan dau yu dau em player dau jir ni wo himu ke klub yang ngai skema wa tu jing em yang wan wa ra ga jing mentoy ni ba ini yang department miri do kata hendrai through ke association kun ga asa kam gi Langsning Sports Club ki lajong kita ki mangya luti gi kena wo pu gi kam sports untuk orang dunia kini block level mulai ke district ke state local hingga jo. Dan kita bokir yang lagi galang sini le, yang mangku coba hagi kamu bah, kamu dong kini ke target yang to kena yang ke kilokan sama ki kena cenang ki wana po ke district ke state yang ini. Dan kita bokir yang ewa ke klub yang yang mangku ke keman kenang waya wa kawi kesni kamu da thang bi yo poi bi kata thang o chimanta do poi hak ISL te kubele yo ro ki team kuri chimanta hani ka tournament ni skema wa kini ka tournament da man ga lai be le ti hirum em jung wit jung thot ai wan pi pathan arbali ki team da man bi ki champion hak jule em re ma job ti job le ho syam khan nang practice cho yang nang ko bi keman
bagi barang le untuk selasi lebah pidaman pi go job the point pi do kini ga bensan ga only the final te ni desi kecak ko oklam na kau district sports officer the chamber wa ke jimpai ke senam to go jingjar ba hadu wa duduk le hadu di biometric le tipor super tukam na tharaya kamajuan ni bon hari player ini to kita jo yele superto kita kiwa hatu superto kap ka age verification mango ko man very tight hunrai kat wanang le ile ngiu le iwan dang em baik kiwa thok snam penagar pada ye piwa kejin thok snam mia wai in sewan nanda poi bisenen kita situ to Delhi gini charge last year kini kisnem ada bon bagi tim kiwa dalai lagi state of pair nanda poi ke Delhi nanda poi ke Bangalore do gile ke wala ile wa thok snam ni i Lilian district dele kat wayem ye tangwa kattele dang embe kiwa thok ngagar pa de piwa de tin thok snam mpoi wa chewan lai be daga 8 year phi me bha nanda ko bhi mustap le phi wa ko to e emi ne banta year phi to phi le hak great tombi mau le iwan kan iwa man tangwa wo ile ke tangwa ke future year phi wan man go sai so nga kin bok kirwe ngai gi pi woro muklam dia cuba ngetin dan bersiap tu pi all the best wa kini jing le ke mentu sni man go wo sok ko pen siap sok i go chong nai ni wa let the best team win kung kini ki long ki bo pun sa chicken mau junom lagi scam la poi haro ne final la kan mau lo bro ti game of lai le kai ba penum klet show ganen cerita nging em go jong pi dan preng chungi kita perlok bai le kai lang budon nang ta dan ki ba poi kelas sama no player dan ki ba poi sengela ka jong ga kam dan ki ba poi ban no pesa dan ki ba poi balong doktor dan ki ba poi la ki jong lang jong ki kam blaze kwan ai pi kata ga dur kindiat ka dei nomor ba mentang bengi le kai football ni ngidon ya ka gol bagi cakap ban tap ka gol ni pek ya ka gol kani kau ke tim ka persang ban tap so gol jong ka we ka tim kani kau ke tim ka persang ban tap sini ka gol pi ka gol ka dei ka ka jengmut bangi bu ban yo ya ka thong menta andai ta pa madan football hari akwa banai men sim ya pi ba dan ka thong ka gol ka jengem jong pi ba pen poi shano andai ban chukut no ta hang ni apo under 16 hari pi dan ka thong ka jong pi ba le si kan don go we ka si kan don go ka puan ngan yon le kai ki klop gi kam here nganum kot tang ne po under 16 re kan dan go ka puan ba kwan le kai ki league gi kam here le kai ai league le kai ASL hi kan no ka jing kio trong football ni gi puan ni gi snam ta la yo ban yai ban yang ki bre ki la yo ban seng la ki kam ki jam na ka bisa ki yo ban ni na ka yang football nang it's kamba ka football kam dei sudam ni sulia kai nang ban pelut por re ka football ka dei ka we ni gi benta ki ba pengi ka lat ki jingem penem ni ki jengem ki jongi ki long ye long sam ki jongi ban besai ki long ye long sam ki jongi tengah ai men siam men ta kini ki pria bro nang ni pen poi pen bu ka ta jing buat don ta ka thong ba nom kot ta ni re dang don chu khman ka thong ka bakam jrom nak chu ka thong ka bakam janai chu khman but ko we no skwa nong long gi basmuret haka benta ka jong pi ka bakong sando ho jengem ka dei ba ka jing smuret kat pidang don jong jing smuret ka pidang don ka men siam jong jing smuret kata ka buram kan bu dia pi hari habang ikut no ni saman kiang saman yakai saman pau kawan ka jing sero hangta kawan ka jing hiar ka jing em ka jongi kawan ka jing am sim ka ta long gi basmuret na mata ni pliar ka ba pinang kiu kan mau yo blame I know yo blame ya ba klenti ka basmuret to blame nak kentiu banir no kaliang jong klub no kaliang jong alam sing football club marai keren ba di no ilam jong seng jong pi ba omba ni kwa ban kentiu ki brio ki jongi ni kwa ban kentiu ki khasi jantia ki jongi ni kwa ban kentiu ki nong megalia ki jongi mon ni klub ki jongi peni i bon ki klub ki jongi bon ki khasi bon ki jantia yin kwa apply ki brio kana bar banai namar ba ni i ki dan ki sap ki bancanai ha ka snong ki jongi bani ban dan kam ban khan ki brio na sabar lagi la ban pen tri ni ki na do kana garta badang ret yang ni scam ki la ban poi sa ta thong da ba kham khaw chu kam chubut tementan ro namata jong pcr ro da hekran le si kan poi ka thong na dan kan poi ka por na peneng jong pcr pila le kai ba kalang sneng ko wesni
Morning gelang sing yang kuat ben kut tah bo Shillong Premier League. Macam sedang ni ra Shillong Premier League ni. Yang kuat ben kut tah ringi kuat ben poi ka po bagan poi shadow ka thong bat poi ISL. Malaysia nak playing jong pi dan trace tambat pinyo ban runglang bat ni. So balik akai ka donut ka jong pi baro, le akai ka bol bar wanom le akai ubrio. Pej meja ka thong bar wanom ai lar ka jing krit kan sin sharapi. Re ai ka jing surit kan sin sharapi. Yes.